Siasa cha Meru ntuku ya narua nichionekete kujukia mwerekera mweru na ni nyuma ya mutongeria wa baria baingi mbungeni ya Meru Evans Mawira karia kuthamira kambene ya kugwata mbaru Gavana Kawira Mwangaza. Mawira uria niwe waikitie rwariero kwingata Gavana Kawira gitene nthiguru ya mieri iri mithuru ugite o mutongeria ari na kioto gya kugwata mbaru rutere ruria we akwenda. Mawira uria ukwirigirwa kwingwa gitene kiu kia majority ni kiama kia UDA aritie Arentere Chambeo na aria we na MCA wa Thangatha Elijah Kimathi bagwatanire na Gavana Kawira Kirindiunga ya witi na mbere. MCA wa Buthuguchi Central Douglas Mutea kinyawe ni athamirite kambine ya Gavana. Shall not practice nepotism or favoritism. Mutongeria wa baria baingi mbungene Meru Evans Mawira na ndine atonyete Kirinjuri ya Gavana Kawira Mwangaza haria kinya onekanite kuthingatana nawe wodini ya Mbeu ndiungene yawe ya witi na mbere. Mawira uria ujukitie ikinya riri kinya nyuma ya kugwatanira na MCA bangi 58 kweberia Gavana muthiene jwa mwaka muthiru na ugite athithite bubu kuguna wodi yawe ya Mitungu na ati inyirwa ni mtu kinyoriku. Antu wa Mitungu bandurire bantu mabambere tokagire into bagirire into bire nene account ikenda na bintu bibi nonto mukari wabyo kana custodian obyo igavana ore ringeri kura na ndeo ninka make sure they could execute that duty without fear, without favor, without being coerced, without being intimidated by anybody. Inonto 2027 oninga chokera antu wa Mitungu kubere mbiongo mathithiritie. Mawira ariuga ati kuona gitumi kia MCAs bangi kurega gwita Gavana Kawira na ni abati kwewa kanya kuthura rutere ruria we akwenda kugwata mbaru. Ati kuona kwina gitumi kia kwati kuendelea na mantu jara ja kurukira impeachment ya Gavana wengwa na ugite na arua na rugurite meali yonde na narugurite MCA uri kanoriku na gwatwika oni akambitikiria ne MCA uri kamatite mushonjura ndikuona kinya babangi ura bomba kwetha bena pingamizi kana bena thineri kaneriku ya gwita guchwa Gavana na ku make sure baguchwira antu bao baguikiria antu bao into bira byongwa babati kwikirwa. We have a right, our democratic right ya kurungama na msimamo yure muntu onde akwenda ningoenda kuromba mbunge yetu ya Meru. It has come a time that we need to set each other free. Kwa twika we uri MCA urigore rutererwa opposition no antu baku bakugwirirwa kaini wantu baku bagutumire then be it na watwika ondigwa ngi supporta Gavana na ngi retire antu ba Meru ngugi kuri na kana ba Mitungu ngugi kuringana ora bantumire then nyani batikwe of freedom eu ngomba kuthithia ura mkwigwa de unkorwe kwa kumbira na ora antu betu ba Mitungu kana antu bara bampete ngugi bakumbira. Nkurukini areganite na miario ire kuthiurukwa ati akeberwa gitine giki kia mutongeria wa baria baingi guti mandu ya tubangite na kiama kina mitaratara na structures iri bati uthingatirwa na procedures iri bati uthingatirwa ketha kwa mtu kwenda kweberwa gitine lakini gwatwika andu members baba UDA baruga bakeberia Mawira gitine kia majority leader no ntungweta kwaria na Gavana wa Meru tiga bakamboni ya Gavana ungi. I have no apologies to make. I'll speak to my governor ngetha ngaragia na Gavana anytime bora ke tukiaragia mantu jaraja gatethia kariba Meru na mantu jaraja gatethia kariba kwa Mitungu. Ingi ni says ingi side shows ingi vipindi bitikwerekana ara twitite no rite siasa itige gutonywa kiri mutaratara jo guchwira sniper kioto mwana ora wa mbere kuragwa na antu batikumenyeka no mwanka aiwe justice na twinde ni utukugo there must be justice for sniper lakini ke justice eje nayo ya tonywa siasa mantu jatwika nande ja kwangaratana nondo nande batuteka turi investigative am kagite ni okau gikundi na rietwa New Dawn kiria kigutongeria guchwa kioto kia sniper ikiugite bakathithia maromba jange ntere chatigania bakiuga Meru ititite bubwega kinyanini na kuga batinoga mwanka sniper one kioto na gutembecha igatumirwa kwangaratania uchunkuni ate twena iromba kana tukathithe muchamani yo moyo wa maromba yotigania nara mwekurwa sniper umite ndene ya Tigania East and after that okay akwethirwa mwene kuorwa sniper atira watwa the main actor bagweta atire twakamata mwere yompala mwanka Supreme Court kama thakome. That is what the family said na ibwera were oro kubara ba utoma na bakiwa thike mwere yo jute mbaro ya kuthikwa. The family has decided that they are not going to bury their son until
then justice is served to them. Ko baraba kuibwa njoka bona mwere yotorete eterre kuibwa njoka mwankarira mwene kuro aekirwa mpene ntatu ira tukona Meru tento toigo tukenia na ngwenda kwira Meru bukare ni bomei chakijia bona justice ya sniper ya ora oina no to sniper to ga sniper to twinge ko turoe nindo eje mwaka justice ya sniper yoneke na batu to te kwenda story cia kwigwatie togi thia iro tia kinya twenda kumenya no uga muntu na ore itu kwenda kumetha kwe murungu ungi uri nthiguru ije yatwe Meru kurukita murungu rojo kayoturo ba muntu na gwatwe na nchoke mbukania ni Meru babu botumirwa bothoku rojo uketha kwina egamba nare Kiambu tafadhali inkuigwa Meru ibotumirwa bothoku bageta nare no te muntu reto ari mukoje babu bukona nau na botiandi boketire imbi bokugira nau wengo kuramika mukuru wa gwatwa wengo kuramika mwana wa gwatwa wengo kuramika mutano ngina gwatwa no wengo kuramika directors ba wo office ba gwatwa nwe mwene kuro tutinoga na igetho tutanoga meri eu ntikona inya twinoga in the near future, whether it will take a week, it will take a month, it will take years. Murungu atwikite moyo na twina inya will still champion for the justice ya sniper na tugwashua itetonyerwa na njira kinyeriku gutembecha igatumirwa kesi neje nikenda i compromise injustice gutembecha igatumirwa aja nikenda i compromise kana chinjumu uchunguzi burabo kuthithwa na tukuma kunkoro chietu itheri na turi satisfied ati uchunguzi burabo kuthithwa butetonyerwa kwe mantu ja maingi muno tutemenya kondevanch kagite na gaka tutemenya ukumeria wero na kagite na gaka ende tukugwata nteto chiongwa ora chietete na nkoro chietu ikurithika.